Antikvarijat Ezop utemeljen je 2003. godine i nalazi se u Županijskoj 19 u Osijeku. Bavimo se prodajom i otkupom rabljenih knjiga, razglednica, gramofonskih ploča i udžbenika. Otkupljujemo i prodajemo udžbenike za osnovnu i srednju školu. Bilo da kupujete ili prodajete udžbenike, prvo valja pronaći razred koji trebate, a nakon toga i sam udžbenik. Udžbenici su nabrojeni abecedno, a pokraj svakog udžbenika je njegova prodajna i otkupna cijena. Udžbenike i radne bilježnice za osnovnu školu od 1. do 4. razreda otkupljujemo i prodajemo samo nove, odnosno nekorištene. Udžbenike za više razrede osnovne škole, od 5. do 8. razreda, prodajemo i otkupljujemo rabljene, a jednim dijelom i nove, ali opet po nižim cijenama od onih koje možete pronaći u knjižarama. Da bismo ih otkupili od vas, trebaju biti u dobrom stanju, onakvi kakvi biste željeli da su i kad ih kupujete od nas. Računajte na to da ih šaljemo kurirskom službom, te da svakako želimo izbjeći eventualne reklamacije. Udžbenike šaljemo u cijelu Hrvatsku. Cijene slanja su dosta prihvatljive. Za težinu do 3 kg cijena je 25 kuna, a za teže pakete su cijene proporcionalno više. Pri naručivanju preko internetske stranice trebate ostaviti potrebne podatke, a mailom će vam stići obavijest kad udžbenici budu spremni za slanje. Na taj e-mail s kojega ste primili informaciju od nas, očekujemo i vaš odgovor. Slažete li se s našom ponudom, te možemo li slati paket? Paket stiže k vama u roku od oko 2 radna dana. Naši su udžbenici jeftiniji od novih za oko 40%. Ako nam želite poslati, to jest prodati svoje udžbenike, na našoj stranici možete pronaći otkupne cijene za svaki udžbenik. Pošaljite nam ponudu svojih udžbenika. Mi ćemo vas kontaktirati mailom o tome koji nas udžbenici od ponuđenih zanimaju. Udžbenike nam možete donijeti osobno ili ih poslati, na primjer putem usluge Tisak paket. Nakon što primimo udžbenike i nakon što provjerimo njihovu očuvanost, telefonski vas kontaktiramo da bismo se dogovorili o detaljima iznosa koji bismo vam ponudili. Nakon dogovora uplaćujemo vam novac na račun koji nam šaljete u paketu zajedno s udžbenicima. Također nam možete ponuditi i knjige iz svoje kućne biblioteke. Pošaljite nam mailom popis s osnovnim podacima o knjizi, autor, naslov, godina, izdanje, a mi ćemo vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku. Ako se radi o većim bibliotekama, postoji mogućnost i da mi dođemo k vama, naravno ako ste u Osijeku i okolici.